Şəxsi ötünüşlər, Zabur 50-ci mədhiyə 1-21 ayətlər. Rabbi Allah'ım, özünün büyük şəfqətin boyunca meni yarlıqa, özünün köp rəhimligin boyunca günahlarımı ərşib bitir. Meni kanunsuzluğumdan qat yu, hem barlıq günahlarımdan da çistat. Çünki men özümni senin kanundandır, məclislər kanununu qollanıb yaşaganımni duyam, hem günahım her vaqt göz aldımda dura. Men senin aldında günah qıldım, hem başqalarga qarata naşar işler işledim. Bular barысы da senin göz aldında, şuna görə sen meni yarlıqa. Men enkəm qarnında yaralğanda o günahlı idim, hem enkəm də meni günahlı keliş tudurdu. Şuna görə men senden ötünüp sırayım. Mena zirek akıl bir. Яңа кием изгиләр киеменә киендер. Чиста суың белән юындыр һәм мин тазарырмын. Кардан да аграк булырмын. Синең сүзләрең минем күңелемә сөенеч, җаным өчен куаныч, минем угылган сөякләрем өчен шифа. Гынахларымны йөз алдыңнан бер, канунсызлыгымны кичер. И шәфкатьле Раббы, Аллаһым, мине саф күңелле ит, ишемдәге рухымны изгиләндер. Үз сүзеңнән мине кума, үзеңнең изге рухыңны миннән алма. Кыткаруың белән мине сөендер, һәм кыдрәтле рухың белән мине ныгыт. Kanunsuzlarga izgi yolunu göstermen, şadlıklı haberini jetkirermen, hem bar keşkerliklerine iretermen, şulça günahlar sina qaytırlar. Ey hocam, meni saqlavchi Allah'ım, günahlılar bargan yolda meni qutkar, hem tilim senin şefqatli ekeningni maqtar. Ey Xudoyim, tilimni och ham men saf ko'ngildan seni donlarman. Sen Allahlarning Allah'sı, sina don ham hurmat, maqtov ham shahrat bo'lsin. Amin.